Runmawi TV clear to te chibai ule silal thanpui kani a Chanchinthar ilo ngai thlang ama sa in chanchin langsar zwalte sairang rail station avu in khan bungro phurel engmuzat in cement and phur thleng Chief Minister Pulel du Oman Mizoram service shang inkar zawlu tuk poi ati thu soin service in elna chuti bau adu thu asoi Israel in Qatari kopui Doha a Hamas free shrai tu te abei nu loka rampani himzok na atan Pakistan le Saudi Arabia in defense pact an ziak ngal tuna chanchin kim changzokin Environment, Forest and Climate Change Noya Wildlife Division in Athin Chadanin kumsang ni somni pahni achanga kumin thlenga ramsa an omna mun himlo achanga chanchwa za som paruk an tlingto Wildlife Division 10 Runmawi palai an shildanin heng ramsa te hi mishing chena bul hnai tak om an ni hloma ramsa chanchwa zinga hian rule chi shang ba ka savat shang te satel le sazo thlengin an tel ani Wildlife Division how tu ti chuan heng an ramsa chanchwa tak te hi an din huna zerin a chen aizo sahwana an da a chen ero churam hnuaya an chwa thung ani kumsang ni somni pakhat February ni khata changa chenomram Myanmar abwai hnuwa thil chi shang tol ru khi a hlwar hle a Champhai Forest Division chuan the Wildlife Protection Act 1972 kala ram satol ruk shang chanem tak an man to a heng tol ruk te hi ram chung le ram pon mun shang a thon chwa tur ani heti lai hian Mizoram Police ten tun hnai kumsang ni som pariata changa kumsang ni somni pathum inkara rui hlo le dan phal lo ram satol ruk tam tak an haral chu World Book of Records sa alanga ramsa chi shang zaruk don an man to ani Vuin Khan Chief Minister Pulel du Oman Mizoram Civil Services Combined Competitive Exam Matling Administrative Training Institute Combined Foundation Course Kalmek MCS MF&AS le MIS Officers TCM Conference Hall akom Chief Minister hian Nimin Khan Mizoram Civil Services Combined Competitive Exam Matling Administrative Training Institute Combined Foundation Course Kalmek MCS MF&AS le MIS Officers te CM Conference Hall akoma an sarkar hnuwa sarkar na thok service zinga in elna tam nutuk chu sarkar na achaklo phati soin Chief Minister chuan ti bo andu ati a service lu tharten chomlut lo turin adu thu asoi Pulel du Oma chuan sarkar na thok anni angin sarkar piang thopui thiam turin acha a mason na akal tluan phati soin tutene moruling mi le sa anni na changchoya thil diklauti an tum chuan hlawlawa machon ngam turin acha bok Sairang rail station avu in khan bungro phurel engmozat in cement and phur thleng Runmawi thudon danin rail hian bungro shang tam tak aron phura vuin hian cement an ron phur thlen chu Zorit Phur Association Sairang branch members somli rwalin an thiar chhuaka bungro tam tak a thlena wangin anin dailo hle nia thudon ani Prime Minister Narendra Modi an September ni som pathuma a hon tak Sairang chubai rabi rail konga rail service nuwa hian pa ngai takin rail a service nga la Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw chuan rail kong hon taka bungro phur atlan ngal don ti alo soi to a Union Railways Minister chuan bungro phur rail lutura refrigerated coach po a don thu soin masona poimo tak Prime Minister Narendra Modi kai shwaina hnuaya nei thei ani chu alom ati thu asoibok Assam Rifles duty chuan an thudon bozuin Nimin Khan Champhai district zoti khwa a methamphetamine tam tham tak an mana twal chunga shalna ret achanga chutin cheng vaibel chhezale pani le nuai somruk panga manhu ani Assam Rifles ne na changa thudon danin duty te hian ramri ka na rui hlo tol tum hi lo nang chengin rui hlo keng tupa hian athil ken lai chu da in ram hnoi lama atlan chhia a athil kal santa kan en chian chuan rui hlo thanem tak methamphetamine tablet kg somthum pali le gram zani chuang alo oma hei hi cheng vaibel chhezale pani le nuai somruk panga manhu nia chhut ni in rui hlo man hi Champhai District Excise and Narcotics Department ne na hlan ani Nimin ve Khan Assam Rifles le Territorial Army aizol chang kop chuan an thudon bozuin zemabo ka heroin gram som pani an mana anei tu nia pulel chuan moe kum somni panga Champhai zote po man ngal ni in ruihlawan man saklu zong hi cheng noi ria singli ani a ruihlau hi Excise and Narcotics aizol kuta hlan ngal ani bok Chief Minister Leldu Omachuan Vuin Khana Office Dr. Sunil Shukla, Director General Entrepreneurship Development Institute of India to Akoma, Mizoram Entrepreneurship Development Institute MEDI din dan tur asoy pui.
Vuin Khan Entrepreneurship Development Institute of India Director General Dr. Sunil Shukla le Chief Minister Pulel Duomatsu apisa a inkomin Mizoram Entrepreneurship Development Institute MEDI din dan tur asoi puya inkom na hian Chief Minister chuan MEDI in rodna sang an nei chu a huam chin a zawin department kai hnoi anga hle ati a inron khom na zawjok nei atul don awangin coordination committee dina chaktaka bozui an tum don ti asoi Dr. Anil Shukla chuan Mizoram Sarkar in munma an pek thei chuan CSR fund an zon khom le central scheme atanga fund thei te mangin kutkoi ezon na le kut them thiam na lama meichhia te le zirlai no pangte ta na zirna in chatak Mizoram Entrepreneurship Development Institute MEDI in an din thei don ati a atirlam kumnga chungin entrepreneurship te skill training te startup te incubation le mentoring lam an kalpui don ti soin kumriat vel chunga mania campus nei theya din an tum tur thu asoi ani MEDI hi kumsangkha zakwa somriat pathuma din ni in Gandhinagar Gujarat a hmun pui nein state tamtaka entrepreneurship development center an din to ani Dampabial by-election na MNF official candidate Dr. Arlel Thanglian chuan in September ni som pariat hian Sheichuk lungphun kang hun bolte le sau sabual tetlo in zanin hian darlunga hun a mangang Dampabial by-election na MNF official candidate Dr. Arlel Thanglian chuan September ni som pariat khan Sheichuk lungphun kang hun bolte le sau sabual tetlo in zanin hian darlunga hun a mang anga Dr. Thangtia chuan thina awanga in thlang tur anni angin kanlungai mang an mitui min shu khul sak tur le purin tluang aral nan ama chu vote turin bial mi pui khongai na adil heng atlo na khwa ate hian Dr. Arlel Thanglian chuan tu na CSS noya na thokten har satna antok chu poi ati thu soin MNF sarkara hian DPNAR le finance how tu te nen ngai tuana an lo sen to dan le thui takama an lo lak to na te CSS na thokte omje nei le din mun chazo kan theina turpo MNF sarkara an duan zo vek man thu asoi bok hetianga din mun khir khan le chi ai takan omreng hi poi ka ti hle a sarkar po hian an har sat na hi arang lama ngai poi mo in chinfel sak thwai se tha ka ti a school education lama thokten an tuara no pangzer na thlengin na satakin ator pha a health service te rural development le department shanga thoktu te na tho angong hi apoi ma ramin kan tuara ni hunrei tak chung nu le pa nupui fanau pasal fanau shokchom te an ni hloma voin hian chief minister hovin official meeting an nei don ni in kalausia a sarkar hian enliam mai lovin chinfel sak thwai turin ka phutin ka ngen tak zetani ati bok Wato Trust Bus sain October ni som pasari khian Mizoram a basketball in ilna nei ani dona heta thiam zol thlan chhuate chu Mizoram Territorial Army a laklu anni ang Wato Trust Business Strategies asumi chuan voinab aizol press lapa thuthar thedar tu te ankom na a he thu hi soin Wato Trust chu khovel pum hwa pa NGO ani ti soin India ruihlo do na kong shanga bulchan na atan Mizoram an thlang ati a October ni som pali khian a hon na atan basketball manga infiam na buat sai ani dona October ni som pasaria Falkland Park a mi pathum le pathum in tuma basketball manga in elna nei ani dona kumsom ni pakhat hnuailam le senior category a umdon ti soin infiami chazwal than chhuate chuan poisa fai an dong dona Wato Trust chuan kumkhat scholarship a pek don ba ka Mizoram Territorial Army chuan player chazwal an lalut don boka adu apiang tan athlonin a inzia lu thei ani October ni som pariat Zandar Saria Rajiv Gandhi Stadium a exhibition football match nei ani dona heta hian twal chunga milar le hu hang nei chazwal som thum ten an khel don ani heta hian Mizoram Larsap General Retired Vijay Kumar Singh chuan atel pui dona he hun hi intil himna chau ni lovin infiamna manga rui hlo do tura chalai te fuina tura buat sai ani dona ni he malak na hi Mizoram Basketball Association Mizoram Football Association Mizoram Sports Department Excise and Narcotics Department le Social Welfare Department ten an thlop ani Synod Moderator Reverend R.C. Langhak lianan vuin khan lungle Synod House sak chat na tur lungphum aphum Lungleya Synod House hi kumsang khazakwa sumkwa a sakto ani a building a hluin a himtok to launia shiat ani chimbial committee chuan Synod Trust Committee a sakchat dilna a thlen hnu in Synod House hi sakchat tura rahman ani a building sakchat tur hi a mizo pa chhiara chhong ruk tur ani a zombel le thei tura rahman ani
Lungleya Sinot House building sakchat nan hian cheng vaibel se som pasari nuai somkwa pariat singruk sangruk rahman ani a building satur hian upa arlal nunthara lunglei chan mari than ani a asakna hi kumin November ni thuma chanin thlasomli pahni chunga sakzo tura rahman ani Higher and Technical Education changtu Minister Dr. Vanil Thanan tunlai thiamna shang artificial intelligence omto na khovela mimaltin in siam rem apoimo thu asoya mani mishing pui mai pya lama AI ne na in el alangai chhautur thu asoi Dr. Vanil Thanahian Vuin Khan Dorpui Multipurpose Hola Government Aizawl West College Week Kharna Hun Ahman Pui na a thu soin zirchiana shangin atar landanin in zirlai pya lama taksa in soi zoina in fiamna manga inti siang na te churil ru ti hara tumru na siam tu le puitlin in zirna chatak ani thu asoya zirlai te chu an zirlaya theitop chhuatur anni rualin an ngai twana le khothlir ti maso na ti zawnan syllabus pon lam le khabu chatak tak te chhiar wartel turin acha a tuna college zirlai te khovel ma chhon tur chu tunma ne nain an to lo thu soin graduate nuwa na an zon huna mani mishing puiti chau ni lo na peng tam taka chuan AI ne nanin el alangai chho thu te asoya zirlai te chu kong engkima ma son tum turin acha a ha chol du awanga rui thei thil le chin thalo lampan mai lova nun film khur le uluk turin zirlai te chu acha bok ani Government Aizawl West College Week ka inti siak na shanga ti chati hne na Minister hian loman a hlana Government Aizawl West College ha hian zirlai zasari borvel an omani Mizoram pon chanchin ilo ngai thla chunzomang Israel in Qatari khopui doha muna Hamas fir fiakshrai tu te abei nu loka ram pahni himzok na atan Pakistan le Saudi Arabia a chuan defense pact an ziak ngal ani Pakistan le Saudi Arabia hian akhoi ram zok ke moin ram dang be na an to chuan an ram pahni be angangai ani tur thu tho ho na thuthlung an ziaka defense agreement ziak tur hian Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hi an ramazin turin asoma an rama ram pahni tho ho na hi antifel ani Israel indoa be nuwa inrem na hi siaman ni mai baka nilichung India le Pakistan 10 Operation Sindur indona anne hnuat hil thleng ani awang hian Saudi Arabia le Pakistan hian hun lo la thleng tura an inventon na tur an duang lok ani bera US chuan Israel in Qatara Hamas abe na hi US le Israel te ta na hlok na umna ani lo thu asoi khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani e